nashimye Imana mu ijuru jewe icyambere ntabwo kuvuga ngo shimira umumama yageretse gahaha Yesu nashimye uzo muri soda nukuri cyane ahubwo mu kiringo cyo kumuhisoda Imana ikumuherezo ryiza Yesu nashimye ugera nabaye ngaho genda kwita imyaka 14 ukaba yaragiye ndaguma ngaho nitonda mu bana uwambere amusigira afite imyaka 7 uwakabiri amusigira afite imyaka 4 n'inusu uwagatatu amusigira umwaka n'amezi 8 uyagisha ndabwira Imana ati Imana ndakereye ko jewe nzobona wewe ndaguma ngaho yera babanyi baranjyana ndavuga ati ba utufashe ntagire uruhumbu nzokwigira njamo uyaje kukamuri komere Kanyosha abita kuyaga ndaguma ngaho yenda Imana uyabije amishenge bitwa Edeni iriya y'umushara mabinongo yasenga nyene Imana yo mwijuru burya gateba iramugisha wakazi ndaguma ngaho niko nako banyatekazi burya ndaguma ngaho ejo bundi rero niho uwo mama yanyerekaga ndaza saa 10 za cyera n'usu tuwana abayobozi babiri inyere ya mbere yaguruka arangwa imbere ashambwira ngo wagisigowe cyangwa ati nawe wagisigowe bizana ya Yesu ndise ngaha ndatonda wacha saa 10 ejo nukuri ugashyize ngaha pasiteri twayaga abantu babeshi ndafata inzira ndabwira Imana ati Imana mugabo w'ibyo yapfuye kabisa ndataha ngarutse bukeye pasiteri nyere turayaga ibintu numva natuye ku mutima ndabireba cyarataha nshitse muhira ndabwira abana barambaza ati kubera umuhungu waje mukuru kugena umusabishije imyaka 18 ndavuga ati Imana ukuri uko biri uko kose reka tubirindire izobikora ndatenawe rero muri ya minsi 21 ndagaruka ngarutse kuko buri Imana ashaka ko manora ngaha kandi twenga nshitse muri kiyene ya bisi nategezwa kuyaronka ya bisi burya ndabwira abana muri ya minsi 21 jena wina musowaje kagangariza ndabasavye ejo jani ya muzogende mugiye kwishingiro ya kweli padasi uzoshuhasha uzana umumama abukuramusa uki muteye mutima kuduse nkariya amaze kubona abana wanje kuko kupagenda na yamuri ya muhaji amekana ho mwenda n'wazi umwana wari wese wamekana hano wazi ujo munsi rero umwana ashazambye ati mama nukuri jena ashizana papa kagangariza kandi yambobeye cyane ndabwira ati none yaguhobeye yo bamubwiye ikibazo cy'ishuri atiye sinaro cyo mugabo kwata amazi yicara ujya twaguma ngaho kwa kabiri pasiteri ya mutumbi wariko mutuzana na mama wawe ujya shadaza ukeye ku munsi wa gatatu Imana rero kawe yakoze nguko tujadusanga abantu benshi bamaze imisi barara bari 63 pasiteri ashaka ati ndabasabye muri bashasha injira umwe mushasha injira n'uwundi wabamaze imisi ngaho ujyashanja shikirwa saa 5 n'inusu pasiteri twayaga ndamuha amavuta nyine kuko umwana wanje kuva tubatizwa nigeze asubira gusenga ishambe namwe gushima Imana ngiye uwo mwana akiva koga ku ngoroba mama y'amavuta n'isiga atawa yisiga amavuta y'amavuta arayisiga kuko uwo munsi ku munsi wa gatandatu ashaka kwikira ababanyi babanyesa bato ndavuga ati ntaco uko bikose hose hari Imana burya rero ku munsi wa Mungu uwo munsi wa kabiri twashiye kwa gatatu twashiye aho barandangariza ashabira umwana ati muzoze ku munsi wa kane mutora amakaye ndavuga ati Imana ukuri ibyo bintu wanayoye gute uko twabura kashira amate ivyo byorabije gute burya ku munsi wa gatandatu kwa kane yaboneka kwa gatandatu umwana yize bagende ashaka telefone y'umubanyi wa telefone y'umubanyi burya rero twategetswe amaboko kwa Mungu amahita yatora yaratukana mu isoko ndabwira Imana ati Imana ubushobozi bwawe bushema ngaha burya maze gutaha nzana umpa telefone ngo ubabwira abo bana wanigezwa kuza kubara bose arabiga ndavuga ati yamara yabone padasi niyo yayibonye niki kugera no munsi rero ndashima Imana yo mwijuru ubunagisha ku mubanyi nejo namurode ndavuga ati telefone bayiye ashambira wewe iki telefone bayiye uri kurakora iki nubira Imana yo mwijuru byo yabikoze naho nagasenge nagiye nawe Imana yo mwijuru ndashaka pastor y'ukuri Imana yo mwijuru bize muherezo yize uzurangize neza ukiko gukora ndakora haleluya ndamuzanye mwizina rya Yesu uko kwezi ni guhera ndapasha
aje mu rugo adoshinga intahe vuba muzoyumva